Allituta Mashi Luis, ñuka shutimi kapan Luis Alberto Guamán Yascual, yachakuq mashi kapani kay Salesiana ukupi, kay sukta niki yachakuypi kapani nachu, kay Otavalo llaqtamanta kapani, china kashpaka rimashpa kankapa munapani mashi. Kikinka mashi, maymanta kapanki rimapay. Allituta mashi Luis. Ñukapash Luis Carhuachi shutimi kapani. Ñukami kapani kay Riobamba llaqtamanta. Ñukapish kay Universidad Politécnica Salesianapi yachakumi kani suktani kipimi kapani. Suma pacha mashi. Kay chishitutapi rimasha nipani ishkandi mandallata shu asha ñukanchipa yachaykunata compartirishpa kankapa shinallata shukunapipash uyashpa paykunapapash sumak kachun tal vez kay unkuykunaka wakinpika chayamunga chayanka paykunapapash chaykunapi hampikunata taridorshachun chaypami asha rimayta charinkapak munani mashi ñuka kay llaktaman asha kay rimaypika mishimipi prostata nishpa rimannachu kay kunapas shuk asha hampi tiyan chaykunata rimashpa katinkapak munani mashipa llaktamanka chay unkuykunaka tiyanchu imashata chaykunaka kapan y hampikuna tiyapanchu. Ari shinami kamun mashi kay ñuka kawsan llaqtapipas chay ungikunaka achkata sinchitami uyarishpa shamunkuna kay kunan punchakunapika. Kikinpa llaqtapika Ari, ñuka llaktamanpash ña chusku chunka watata yalishpaka ña ashashami ña kay unkuykunaka ña hapinpika wakinpika mana hampita yachashpaka tal vez shinchilla kay operación nin shinakunaman chayannachu. Shinakakpika ñuka ashakuta rimasha chaypa katipi kikin rimapan kikinpa yachaykunata. Ñukapa yachaykunapika kay prostatapaka hampi tiyan como preventivo nipanchik nachu, na curativo, pues no preventivo. Tiapan ña ashakuta hapishkakunatapash ña alchinnachu. Chaypaka kay ñukanchik llaktamanka kay yanushpa mikuna, yanushpa upyana yakukunata nachu chaypa tiyan kay mashua nipanchik ñukanchik mashua, kay mashuaka tiyan yana mashua, puka mashua, quillu mashua, paykutaka chakishkakutapish, o sea, yanuna, como papakota kwinta, chakishkakutapish mikunalla, tal vez desayuno, almuerzo, merienda, mishkikuwan rurashpa, y ñakuti shinallata yakukutaka casi por 9 días me tratamiento taka rurannachu, antes de desayuno, antes nipanchik nara mikushpallata, tutamanta maylla shunkupi, chawpi punlla shinallata nara 12 kay 12 chawpi punlla almuerzota mikushpallata, siempre chay yakukunata upyanalla, o ima hora yakuñashka hora paytaka upyanalla nachu, chishikunapi lo mismo, shinami que wakin taytakunaka uchalla kwinta urmashpaqa kay hambirishkakuna tiyan y wakinkunaka kutin na charishpapash upyan kay yakukunata shinallata preventivopaqa kay zanahoria amarilla nishachu paytapish yanushpa yakukutaka upyashpa paykunapash suman kan nachu kay preventivo de cáncer shinawkunatami preventivo de próstata nishpa nachu cáncer nipashka nipandashpa kishpichiwanki chaykunata ñuka llaktapika villachipani shinawkuna tiyapan kutin kikinpa llaktapika imashata hambiripan villachipay. chay ungi nishkamantaka kay ñuka kawsan llaqtapika shina tawkunami chay unkikunawanka kay pachakuna urmaripashka. Chay unkuyta prevención nipanchik preveniringapaka kay ñuka kawsan llaqtapika ashawanpas cervezatami ubiankuna mashuti kay cervezakunaka hatuytiyanmi hatun wasikunapi chaykunataka kayta kay unkuyta yallinkapak nishpaka upiankunami cada tutamanta chunka pichka punllakunatami chayta upianakapan chayta upiashpaka kunan upiashpaka kaya asha upiashpaka ña pichi asha alli yapanllami chayta upiashka kipami urankuna shuk alli mikuyta shuk buena alimentación ninchik ñukanchik aychapak chayta rurashpaka alli yakunkunallami alliyashpa purikmunllakunami mana hatun hampi wasikunaman ripashpaka shinami kaypi ñukanchik kay prevenciontaka ruranchik chay prostata nishka unkuymantaka mashi. Suma pacha masi sumami kapan tukuy uyakunamanpash napayta kachamupanchik
ñukanchikta yachachikunaman, kunan kayta uyakunaman, tukuykunaman, ñukanchik kumbakunaman apayta chamushpa, shuchurinkapa puchukay palabrakunata nipasha kaypika, katikunapish hinashta shuk unkuykunamanta, pampa hampikuna tiyashkakunata rimashpa kankapak sakiripayman, shina kashpaka puchukay palabrakuta churapay o rimapay shinashpa chaywan ña shuchurinkapa. Shinami kapan mashi yupachanimi tukuy kikinkunata, mashikunata, yachachikunata, yachaykukunatapash kipa punchakunapi rimashunmi, parlashunmi kay unkuykuna hawamanta. Ñukamantaka yupaychani mincha punchakama mashi. Mincha punchakama mashi.